Double test le 3 nye Xiaomi ki Redmi 3S kana ani kamje nye de ji ani rans nye bu chung gu gre ani chik ka chen chik ta ora ande ding mi.com ne ngai mi.com ne ngana ani chala pida ra gre chala bagging abu chisha bagging bentoshtu 감셔도 야구 쉬시 bagging chisha 이제 공세디 개동 국제 구조고고 Redmi 3S की प्राइम लाइट रेडी अनि गोल्ड sonda gold 32GB शोंजे रे 3GB RAM यर्तिनागा इदरा गमनालता 간수 가르가리 요메 직스로 조금 되는 도시도 made in India 다디 수저 디 야가라는 수도 온도시네 Redmi 3S dual SIM dual standby and then LTE VoLTE voice over and Qualcomm Snapdragon 430 octa-core processor 12.65-inch display HD display resha IPS ka je 13 megapixel rear camera 5 megapixel front camera chera and battery di apu to 4100 mAh lanira milliampere resha lithium ion battery and fingerprint sensor do and MIUI hada 7 volt desha and MIUI 8 the gobus layer resha honje phone sonda nanga sumlo lido yo dang solo sharwa ani chala khar kari me siksibo di khar kari me pe tensha mobile na khar kari hoye deshe mi.com informations mobile kolla shugul me boshtu sim ejection tool USB adapter USB 2 resha the output resha DC 5 watt 2 ampere resha fast charging the marsha di USB 2 DM micro USB resha camera 13 megapixel LED light and fingerprint sensor Redmi 3S prime light and 3S light jore the other prime dire and 3S the and the fingerprint sensor yo mare ango motonda du re on de tudong gubje gujugo resha and the gomo kedong gubje gujugo chin dan gomo gudong do resha the fingerprint sensor 3GB RAM and 32GB and shongje yore dinala this is a volume broker kechung chung ta che amni se par che button ani sim lusa che and diwala
USB mobile charge is a and the mic and the registration and the IRP2 infrared tool and the and TV da air condition da mobile da and the luxury and the remote control key control chase and the mobile din application chere on the lu ani and the chaza din control chere and remote national ha che biure Xiaomi ki mobile mount la tergan stand league to resha was pani chik sibo khate restu and dun la sibo na di resha and dun la sensor mango to light sensor la da ani amje ye she ani camera dun ki camera di ani 5 megapixel camera resha and the thing tambu on chidu ko test to ze mango kurgure de sibo na MIUI 7 resha English United Kingdom next yeah das was number dam India next the mobile de la keje di khari yabu sina fingerprint sensor yabu to kon de ba la ni fingerprint sensor yoro on de yabu to ani fingerprint sensor di kyobu shu to di Xiaomi ki 들어간 산다 fingerprint sensor do yabu she kyobu shu to and shamba plus point de khari yoro di battery de 4000 mAh battery yoro on de yabu to the seven sar ki value di 0.617 resha and go wachi and subo wachi 0.429 resha and then of resha screen then do iPhone na she yorti and the dual chigen Android shamba in chig home button di yoro and the apps ki button de ki de yore hon ne man lamsa apps ki tu do di yo Xiaomi di yo mare Xiaomi lo and this iPhone na she application sama dual ten share on the session and was doing the setting let's see when setting on the what phone Redmi 3S Android 6.0.1 gal to on the outdo 6.0.1 gal the marshmallow gal do in a career person of few to chagan sharing gure or few abu share gure and shampadina MIUI 7.5 kaltudu ani 8 kabuta ko 20 ani CPU the octa core maximum 1.4 GHz RAM 3 GB internal memory and 24.44 GB available ratio and GB total sum sony che and baseband can build status contributor on to share Android marshmallow Wi-Fi and the sensor that and some do connectivity the Bluetooth 4 the Bluetooth 4.1 the HID gajise and NFC the some do tinala and overall mobile di ani guna watch ratio como kedong kubja kugula na como kudong la ani vet kora vet hangsa yabudu and digi and then par ki quality khande yo dan ni and D60 na ani par ki quality den to dual camera ki den ratio and gap camera di den to and the parje ki quality average to ratio ani tuja mindu ani hangsa yabu den de mindu ine disha ine par den pre-install for Facebook ta Amazon Kindle Flipkart la da so sama do Swift key la da de yabu shu apps tangbo ne yabu shu lu sha konje and fingerprint sensor the and lock screen and to lock screen and lock screen and screen lock and fingerprint and on the door and choose a screen lock and dum pattern chera and add fingerprint she pattern chese do so in connect confirm traditional the cap the del tour on it ya kya on the chair okay that didn't do share any fingerprint kazulu everything fingerprint ani mi fingerprint zugunga slow retinala
maximum zoom nga studio ani dinala the lock to chiwaina no de thwe chu bore sha capacitive touch screen re sha de gyapdi and the home button ne shin de shuk chu ne go de mendo and the two china di sha Xiaomi ki anda di abu shisha and the fingerprint sensors the pre-installed kunji ki anda application solution the app lock lane app lock de la khar chisna application and gallery to in pu mi dem de la cha ma chhe ja and ngo tu ko de lam sa ngo ya yo da de do ho de ka ya do konja ya be do konja ja na ni konja che tin ji mi ya passport da de angi de lu de chu mi do and zu di ni de fingerprint sensor ga ni sha da lam sa ko na ni kaching gure on de ya bu app lock le ni pe phen to shu je re and three disami and three overall ta ni ki de shu ina phone di ani concept bol ya bu shu tu kongi kumo kudon na la ta mo je de keche mang bu shu yo che ani battery ya bu yo che ani fingerprint sensor bi yo che fingerprint sensor de jo bu ya bu du ni nyen di ni lo lo do na ni ji min je ani like ta share chiro chi so bu na zo la ani on de na ro na ani tu che ani pe jalo